Smo. Smo. Ok, lep pozdrav vsem skupaj ponovno. Danes smo pred težko nalogo in sicer, da ocenimo trgovske izdelke, pivo, trgovcev, Tuš pa Spar ter Mercator. Danes bomo začeli kar s ceno, tako razčistimo s tem, kjer je najcenejši in kjer je najdražji. Za Tuš pivo boste odšteli celih 76 centov, kar ga uvršča najdražjega izmed teh treh. Nič kaj pohvalno. Šparov je bil 63 centov in Mercator je bil 63 centov. Sta se zmenila. Ja, zdaj Spar ima 4,8 centa alkohola, Tuša ima koliko? Tuša ima 4,5% alkohola. 4. Light beer. Za 4, kaj je Mercator? Ja. Kaj naredimo z Mercatorjem pa Šparom, ko ima sta isto ceno? 3,3. 3,3, ali kaj? Ok, Tuš. Je najdražji. Ja. Ja, dobi samo eno točko. Ne, I put 0. You put 0, ok. Because, you know, it's too much. It's too much, I think also za trgovski izdelek, predvsem pa pivo. Yes, you can find the same price Budget. non-budget beers. Meni se zdi tale Tušev kar malo preveč kičast, ne? Ja, tako vedno, ker grejo dobro to. Vedno malo, ne? Take Tuševi izdelki. Too much, ne? Imajo nek poseben stil. Mislim, Mercator vas gleda totalno cheap. It has this, you know, this is for me. Nice, because of the barrel and everything, you know. Sej, sem še Ampak vedno ta pa nekaj vseeno pride. razkošna, ne? Kot neko uvoženo nemško pivo, a ni? Looks like German beer. Yes, and plus, to me it looks like they think that this is the best beer because they have it so, you know. Pa še tole pri Mercatorju, ne? Zato tole barvo ful zavajajo, ne? Ker je skoraj tako, da je uniono, ne? In prav ti so se zajeveš. Toči unionega, ne? I like Spar the most. You like Spar? Yes. The combination, you know, the yellow and the green. I don't know, for me Spar. The moment I saw Spar, this thing, without anything, I said, this is nice, you know. Ok, meni pa Tuška je tako často. But this is kids, Če smo Ja, dali kids. 2 točke, a tudi Ja, vse ni za 3. poreklo. Država, ja, Mercator je pač, glede na to, da je Union, pa on je Slovenija, ne? Torej dobi 3 točke. Proizvedeno v EU, Tuš. Kaj ne naredimo z njim, pač kaj? Ja, nič. Nič, ne? And here it's Nemčija. Nemčija, ja. Varjeno po zakonu o čistosti piva iz leta 1516. Wow, Ok, zdaj smo imeli rahlo pauzo, da je kolega Jure bil toliko parjazen pa naredil blind test za nas. Upam, da je bil pač pošten, ne? Da se ni prvoščil kakšne šale. Pa bomo kar začeli poskušati. Če pogledamo barve, se mi zdijo kar identične, ne? 3 and 2 are the same, huh? Yes, Yeah. definitely one is stronger. It's just beer. But the first one with the stronger color, number 1, has also stronger. ja, Yeah, I also think it is. Now the finally and the most important, ne? okus. Okusa. Ja. Zdravo. Je tako, ker pač je budget beer, ne? Tvojega sploh nima okusa. Yes. Brez okusa, ne? Yeah, it's disgusting, huh? This one is the worst, number 2. Number 2 has. Če nima okusa. So it's 0, huh? For taste. Yes, definitely. Number 2. What do you say about number 1? Trojka. It's budget a little bit, huh? Yes. It has some bitterness at the end, you know? Ja, še najbolj od vseh ima neki
pa dvojka imajo ful blag okus. Mislim, da si blag okus. Enkrat tudi ne moš reči. Ja, enka ima še, proti onima dvema ima še najbolj. A sem te pristala? I tried number 3 again. Ampak vse to so tudi kolegi, ki sem jih že prej spraševal, so rekli, kakšni so te peri. So rekli, v redu, si so vodeni. But you know, I think that I will go a little bit, you know, like, I will make a comparison, you know. And Try Gardner, no, since 3 has a little bit more than 2, I will Yeah. put the grade to 3. Okay. Like, So you are finished. can we put 1.5? You can put 1.5. Moram biti mislim, da je to budget. But no, it have taste, but it's disgusting. That's even worse. Ja, bolj se sploh ne imelo. It's just wrong. Ko da se ti tudi v angliščini meniš. You gave Kako moja mama je razumela? Ja, ne vem, prevedla Pa je. stara mama. Ja, prevedali bodo, ja, ne, pač je. Pod napise preždam. Pač je boš napisala. you Rabila bi več perov, da bi to dobro iztestirala, ne vem, ga bo malo zmanjkalo. Se še je. Ja, še kaj noter. I mean, for me, it's even the worst water I ever drunk in my whole life. Ja. Enka. Je to prav? Enka. Je špar. Ok, dvojka. Tuš. Jesus. Ja, In fajn. trojka je Mercator. Zdaj smo pač sešteli točke, dobili smo današnjega zmagovalca. Šparov. Šparo per je zmagal z 41 točkami. Ja. Pred Mercatorjem. Ja, s 36 tuš pa je porazno, ima pa 19. Za več kot pol je zgubo. No, samo če pa tako po Šparo je bil najbolj okusen, ne? Kako smo se odločili. Ja, jaz sem Špar se- pa for same price so, in tako da dejansko je Špar zmagovalec, ne? Ja, za najmanjšo ceno dobiš okus. Embalažo. V glavnem tuš je pa res, Porazno, brez barve, vonja, okusa. ampak Špar, ja, da omenimo še to največjo vsebnost alkohola. Ne smemo pozabiti, ja, more alkohol, taste better, same price Za as Mercator. enka je špar. Ja, pa pa They čim. try hard. Ja, Zmagovalca špar. Ja. Čim. na zdravje. Ja, sam si. To je disgusting. Ja. Wow. Oh. I hope it Smo won't. že naratala. I hope it won't explode inside you. Ej, Najboljše, pa kaj? ja. Kratki pa. Boljš kot vse troje, v vsakem primeru. Voilà. V vsakem primeru je boljš kot... Yeah, it's drinkable. Yeah. Tako da ja, to je to. Saj smo že vse povedali trikrat, ne? Vemo kam popimo, ne? V Špar. Špar pa kupiš laško.